کودکان هسته زندگی ما بوده روزگارمان رو نکهت و تراوتی تازه میبخشند. اما متاسفانه بعضا طفلکان با این یا آن نقص به دنیا می آیند یا بعداً در دوام حیات در نتیجه تاثیر عامل‌های گوناگون از جسم سالم محروم میشوند. خوشبختانه برای آنها مرکزهای مخصوص عمل میکنند که مقصدشون به حیات مقرری مطابق نمودن این کودکان است. یکی از چنین درگاه‌ها که در پایتخت کشور عمل میکند این مرکز دلهای گشاد میباشد. Наша организация была создана родителями. مرکز ما از جانب والدین تأسیس داده شده است که فرزندان دارای امکانات محدود دارند. در اول در مرکز ما اساساً کودکان گرفتار سیندروم داون تعلیم می‌گرفتند. حالا باشد قریب همه نمود بیماری‌ها رو در اینجا دیدن ممکن است. مقصد اساسی مرکز ما برای کودکان دارای امکانات محدود تامین نمودن تعلیم و فراغت بهتر است. ما می‌خواهیم آنها رو به جمعیت وارد سازیم. وقتی کودک دارای امکانات محدود ماه‌ها در خانه تنها خواب می‌رود، این خیلی بد است. باید چنین نباشد. کودکان معیوب نیست مثل دیگران باید از هر یک لحظه حیات لذت برند. مرکز دلهای گشاده طول 2 سال میشود کار و فعالیت بوده شدند. مرکز از طرف جمعیت دلهای گشاده که از طرف دستگیری با پدر و مادران شده شده است. در مرکز ما زیاده از 180 نفر کودکان آمده تعلیم میگیرند. یعنی که در این مرکز همه روزه از حجره موسیقی درمانی، نطق درمانی، حجره تن درمانی، تالاری مشق، یعنی که کامپیوتری، حجره رسومی، آرت تراپی، حجره بازی، کاری گروهی و دیگر حجره هستند که کودکان همه روزه آمده تمرین و مشق میکنند. مرکز ما برای کودکانی که اولیه‌ای که کمزاد هستند که از شخصیت کمزادی دارند حجت آنها برای آنها رایگان میشد. در این حجره در این مرکز در 2 سال ما کار و فعالیت می‌بریم. یعنی که از ساعت 8 تا ساعت 12 یک گروه میشه چون که کودکان ما زیاد هستند 1 تا 4 در 2 سال ما کار و فعالیت می‌بریم. بسیارتر ما کوشش میکنیم که مشغلات‌های اینکلوزیوی گذرانیم. ما قدم به قدم با همون سمت رفته ایستادیم. امروز خیلی که شما دیدید کودکان ما بسیار یک فعال هستند و نوبسته از اون که وای یگان سخنی برو گفته میتواند یا نمیتواند، نوبسته از اون که وای کدام نمودی گویم نورسایی دارد، نوبسته از اون هر کدامی آنها در دل یک آرزوی دارند، یک خواهش دارند، استعداد دارند و ما کوشش میکنیم این استعداد را صیقل دهیم. عبدالرحمن یکی از آن نفران است که پیوسته به این مرکز می آید. وی گرفتار سیندروم داون بوده 7 سال دارد. مادر میگوید بیمار بودن فرزندش را دکتران پیشگویی نکرده بودند و کسی از اعضایان عائله نیز پیشتر با این مشکلی روبرو نشده بود. اما به همش نگاه نکرده آنها دست و پا نخوردند و همه یکجا طفلک نوزاد را به آغوش گرفته از پی تربیه شدند. روزی تولد شدن ما خیلی در هیجان بودیم. از بس که ما رو در بیمارخانه گفتن که شما همین خیلی کودک دارید، کودکی شما ناسالم است، کودکی شما افزایشش سست است، میخواهید که کودکتون برده یکم دیدم ده یکم چیده مانده روید. من خدا به شکر اویله نقص دارم. همه وقت مرا دستگیری میکردن اویلم، رحمت برای اویلم هم که همه وقت مرا دستگیری میکردن. بعد ما فرزندمونو گرفته به خانه آوردیم. فرزند من 10 روزه بود که خیلی بیماری وزمین شد. ما گفتن که کودک شما به حد وزمین است که از دست میدهید. 1 ماه کودک ما ریانیماسیون شده خوب رفت. عبدالرحمن جان ما و پنیومونیا داشت، پاروک سرچه داشت، چیزای وزمین را گذرانده. عبدالرحمن به غیر از آنکه بیماری داون داشت، مسئولیت بدنش نیز سست بود و قلبش نقص داشت. اما همه این والدان را ناامید نمی‌کرد. پیوسته بهر زنده ماندن او تلاش می‌کردند. بعد از آنکه سلامتیش کمی بهتر شد، برای انکشاف دادن قابلیت‌های عقلی‌اش کمر بستند. تا 2 سالگی کودک ما بیمار بود. ما از 2 سالگی به همین کودک مشغولیت شدیم. با قرابالا برده لوگوپد گذراندیم. فقط ما با همراهی شوهرم، با یکدیگر دستگیری شوهرم، ما با همین کودک رو خودمون به همین وی رساندیم. خدا به شکر من هیچ وقت از این کودک ناراضی نیستم. من خوشبخت‌ترین مادرم که همین کودک من به سبب شد. من امروز
аз пушти ин писарам Абдураҳмонҷон чанд касбро ёд гирифтам. Худам рафтам курсҳои массаж хондам, логопедический массаж хондам. Барои ҳамаи кӯдакаму барои хостам ки ба кӯдакҳои дигар ёрӣ расонам. штавре гуфтем имрӯз Абдураҳмон 7 сол дорад. дар давоми ин солҳо вай аз як навзоди сусти камҳаракат ба як писарбачаи чолоку теззеҳн мубаддал гаштааст. ҳарчанд ҳоло нутқи равону ақли пурра надорад, вале аллакай бисёр маълумотҳоро аз бар кардааст. зина рӯз мо қатъи бачамон машғулият гузарондем. Вай моро ҳаяҷонда монд ки мо ҳичи ногуфта вай дарахт кашид, дар дарахтҳо олу кашид. Маро оча намегӯяду модар мама мегӯяд. Мамаҷон гуфта олу кашидам, олу себ кашидам. Вай олу кашид, себ кашид. ҳар вақти хона ба меравем, мама ручкате дафтарте хело нағз мебинад. Ручкаву дафтарро беҳад нағз мебинад. Ручкаву дафтар метем мо зиёда қатъи вай бисёртар намегзаронем, чунки ино тез монда мешаванд. Мо ҳами 15-20 дақиқа қатъи ин кас кор мекунем, бо мультик тамошо мекунад. Мо қатъиш ки мехоҳем гап занем, пурра гап задан ҳолам хело пурра ёд гирифтагӣ несту, лекин хеле кӯдаки фаъол аст. Вай бисёр бачаи фаъол аст. Аввал аз он вай пеш аз ҳама вақте ки якум медороем ва якум бор рӯбарӯ мешавем бо вай, як бисёр як хислати аҷиб дорад ва салом мекунаду давида омада ба оғӯш мегирад ва баъд аз он даст гирифта чихегем даста бӯса мекунад. Вай ҳамихел як одати ҳамихел чиз дорад. Ин акун бо ҳурмати худро нишон додан мехоҳад. дар вақти навиштан, дар вақти ранг кардан, дар вақти ягон ҳунарҳои дигаре ки барои вай бисёр муҳим аст, вақте ҳамон чизҳоро супоришҳо метаҳем вай кор мекунад, бисёр бо шавқ, бо аҳамият кор мекунад. компютерро бисёртар дӯст медорад. Вақте ки машғулиятҳо бо компютер мегузаронем, дар компютер баъзе презентация чизҳое ки мо мекунем, бо як шавқи махсус нигоҳ мекунад, аҳамият метиҳад, боло поён клавиатураи онҳоро нигоҳ мекунад. яъне ки ҳаваси хондан дорад, пурра зеҳни пурра дорад. ҳаракат карда истодааст. Мо имрӯз гурӯҳи логопедҳои мо кор карда истоданд, аллакай нутқи ӯ кам хуб шуда истодааст, беҳтар шуда истодааст. нафароне ки имконияти маҳдуд доранд одатан одамони эҷодкоранду эҷоду ҳунарро дӯст медоранд. Абдураҳмон низ истеъдодҳои зиёд дорад. яке аз онҳо дарки хуби мусиқӣ мебошад. кӯдакону аллакай бо воситаи мусиқии худашон аллакай асарҳои кӯтоҳ менавозанд, мехонанд. Назир Абдураҳмонҷон тӯли 5 моҳ мешавад мо бо он машқ мекунем. аз рӯзи аввали омаданаш Абдураҳмон аз дигарон кам канора меҷуст, яъне ки бо дигарон якҷо набуд. дар ҳуҷраи мусиқӣ ҳам он қадар мисол завқ дошт, лекин намехост, чунки одат надошт ба ҳамин чиз. ана ҳозир бошад Абдураҳмонҷон тӯли 5 моҳ бошад мо бо Абдураҳмон машқ мекунем. аллакай аз рӯи нота асарои кӯтоҳ мо менавозем. маҳорати кам сурдихонӣ ҳам дорад. аллакай бо таблак 5-6 ритм аллакай худаш менавозад. ин хеле барои Абдураҳмонҷон пешравӣ аст. барои мо хеле хурсандӣ аст ки кӯдакони инҷо каме бошад барои худ чизе мегиранд. кӯдак чӣ солим аст, чӣ бемор ба ғамхориву навозиш ниёз дорад. волидони Абдураҳмон инро хуб дарк намуданду мекӯшанд ӯро мисли дигар фарзандонашон нигоҳубин намоянд. пайваста ҳамроҳаш кор мекунанд то ин ки қафомониаш аз дигар ҳамсолонаш камтар гардад. ин аст ки имрӯз ба муваффақиятҳои зиёде ноил шудааст. аз вақте ки бо ба ин марказ омадем хеле чизҳоро ёд гирифт. мусиқӣ масалан, вай расумкашӣ, арт-терапия, физически беҳад беҳтарин нағзаш давидану машқу хеле дӯст медорад машқро. хонада бо ҳамроҳии додараш ҳама вақт мехоҳад ки машқ кунад. гӯштин мегирад қатъи ваё. Абдураҳмон ҳама вақт мебарад гӯштин ба. азбас ки бачаи дуюмангӣ ман дар гӯштин аст, лекин Абдураҳмон бақувваттар аст. чӣ қадar меҳрубон аст. бачаи ман хеле меҳрубон аст. вақте ки ҳангоми аз садиқ мебиёем давида апаашро қучоқ мегирад. кӯдакҳои дигам аз садиқ мебиёянд қучоқ мегирад, мачак мекунад. чӣ қадar меҳрубон аст.
Несмотря на то, что у него... ҳарчанд гирифтори бемории Дауна ҳаст, вале ман бо ӯ доим фахр мекунам. ӯро ҳанӯз аз тифлиаш мешинохтам ва агар гӯям пеши чашмони ман калон шуд, хато намекунам. хеле кӯдаки фаъол аст, зеро модар доимо бо вай кор мекунад, падараш кор мекунад, аҳли оила ӯро дӯст медоранд. кӯдак ҳамаи ин дастгириҳоро ҳис мекунад ва кӯшиш менамояд ки боз ҳам беҳтар шавад. Понимает, и он тоже идет вперед. асри 21-ро асри илму техника мегӯянд ва дар баробари дигар соҳаҳо, соҳаи тиб низ бо суръат пешрафта истодааст. ба ғайр аз ин, дар баробари усулҳои духтуриву доругӣ, роҳҳои дигари инкишоф додани кӯдакони дорои маъюбият низ мавҷуданд. махсусан нақши марказҳои солимгардонӣ, ки имрӯзҳо бо кӯмаки ҳукумату давлат ва ҷамъиятҳо шумораашон зиёд шуда истодааст, дар инкишофёбии ақливу ҷисмонии ин гурӯҳи кӯдакон хеле калон аст. муҳимаш, волидон бояд ноумед нашуда, пайваста дар талош бошанд. бо чунин кӯдакон кор кардан зарур аст. ин хеле нест ки мисол кӯдак дар хона шинаду набиёран, кӯдака ин гап зада наметавонад ё мактаб набарана, мактаби умумӣ. баъзе кӯдакон мебиёнд, мегӯем ки шумо мактаб меравед, меге ки барои чи қабул намекунанд, мумкин қабул накунанд. ои фикр накунед, бояд равад мактаб, ҳеҷ гап не, инҷа ҳам биёред, мактабам равад, бояд дар дохили кӯдако бош. рӯзҳои аввал камкам метарсанд, барое ки дар дохили ҷомеа даромада истоданд, ҳарос мекунанд, метарсанд чи хел ҷомеа онҳоро қабул мекунад. баъд аз он баъд оҳиста як рӯз, ду рӯз, се рӯз баъд аз он одат мекунанд ва аллакай мебинед ки аз онҳо фаъолтар кӯдак нест. имрӯз дар ин марказ нафароне ки мисли абдураҳмон новобаста ба бемориашон ва пешравиҳо ноил шудаанд зиёданд. бурди ҳар яки онҳо дар он аст ки волидони ғамхор доранду онҳо нисбат ба ояндаи фарзанди худ бетараф нестанд. таманнои онро мекунем ки ҳар як кӯдаки дорои имконияти маҳдуд шифо ёбаду ҳаёти орому осудаеро ба сар барад.